Kalinga ini denre boti buranewe boti makun raye. Allu benengat tatanya tu nak cura-cura tanya abong-abonga. Nah yang itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tu nak allu benengat munalan na werengo bung Allah Taala sarapamang bene marape ko bung Allah Taala. Nasabakong kabayane ang kalakai. Pwede magatodo apalari lolongan sino bang pangakuto mata malabiku sila sur malabiku yang saya hormati. Maka dari itu, yaro ini denre boti buranewe makutoro boti makun raye. Para lumubaka singi, iya dari itu yang pertama. Yaitu ini boti buranewe yang kalinga si bawa madecing. Pas sadiangi benemo jumalur na malasi. Batuangan na aga pare wala pas si bawa aliri. Iburangi acino-cino benemo yaro ini boti buranewe. Nari makwana narukwelaw ini boti makun raye. Balingan nga na bakutanaku, khusus boti yang sebelah kanan. Bakutan aku na bola aga muboji bola aji ga bola batu gana bali bakutan aku na uelong aku kolakken mu yewe sewe sebelah kanan bola aga na muboji bola aji ga bola batu ga bola aga na muboji bola aju alhamdulillah to syukur boti makun dari sebelah kanan bola aju na boji berarti na boji kiku-kiku jamaah rahmatul Allah Subhanahu Wa Taala ini na boti makun raya yang sebelah kiri bola aga na boji bola aju na bola batu na bola batu oh na boji mampu-mampu jamaah yang alhamdulillah ngarangi ro na boti buranewe bola batu na boji na benema boti buranewe utanai ko na boti makun raye malopoy ka na becue mu boji ha agawe na sedang-sedang makasih saya ini na boti makun raye sebelah kanan malopo ka na becue mu boji malopoy Muhammad jamaah yang rahmatil Allah alhamdulillah sini baku nelakai sini baru nelakai jamaah yang rahmatil Allah memang harus begitu nasabah makai wajar melau alena malopoy nasabah lakai na mo malopo jamaah rahmatil Allah alena sedang-sedang lakai na sedang-sedang halopungan na tamalopo to terbecut to magampung-gampung ni jamaah yang rahmatil Allah sini bapak aku teman-teman lapiku na boti buranewe ngarangi na boti makulay aga tujuan nang kepada bolata bicutogi malopotogi bola jutogi bola batu togi isewe-sewe togi ayare katan disewe toya aga tujuan na baja sana dewe nasabatan tay kong kabombana alumininange baja sana dewe olo dena isang itawede jamain rahmatul Allah ya ko ini si bola-bola jade ceng pada ini matotum misangi makun raitam masiri oroan itam masiri dari kong kamasala na aluminingan na tiwi masu bola di babana na cerita mana itawe zaman rahmatul Allah tapi siri lakaimu tapi siri toko ini boti buranewe boti makun raye makuto barobe matanya bawa siri tak tabe siri na sumpulo rota tabe mana to awa akan aku tawede makare tawe mapa ko marore apa ne anu mapa ko marore anu mapa lakai mapa ko marore mapa bayane jamaah yang rahmatul Subhanahu Wa Taala itu satu pasal yang nyonrong yang kedua yang ini boti buranewe boti makun lagi apeca kota kopola alam maka toko marato yupupan elo matato alam dengan muta tak pali-paliangi makoto barobe matudani alam dengan muna malewa satu boti buranewe apeca kota kopolo batuangan na agan na apeca ko engkalinga ko ada boti makun raye aja mu matojo hati makotoro boti buranewe aja mu masagga ko bainemo papangaku teman-teman nabiku sira-sira nabiku yang saya hormati wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun risitewe tanda-tanda kusangan ng Allah Ta'ala padang kamano ko tumanan ribalo bainengan sarat pamana padang kamun rumapasaw kininawa nanya-nyamu papenadimo abay nengan ya Allah kay ngenge on rumapasaw kininawa ritu yuna ang kawen atotona sukuro kina malolomo bimalakay ki malolomo bimabay na ki yan ang masabar na ang kawen lakay na aja mele ima kunrayewe de bagagalakay na aja mele ima kalakasturi gadis Republik Indonesia
aja mele urane matang-tangay mapay makay jaman rahmatullah bahaya awala-wala kami dan ini sama kana mga tomato katurunat ka iruto ka mapay yari ka malakay jamaah yang rahmatullah Allah. Boti bulan na apecakan na tega yasan. Pecakan ilaskan. Sinin na bulya mo na alaman ng ibenin. Misalnya na gaji mo boti bulan na 10 juta dalam 1 minggu. Saratan kepada semua istri 10 juta itu. Tapi istri yang baik, istri magalewe. Dari kung ako na bulya na lakay mo 10 juta. Pala sumang na 1 juta, 1 ratuna, 1 bulon, 1 10 rupiah. Parotes nih, koma. Tapi suami yang mengerti dan tahu tanggung jawab terhadap istrinya jamaah yang rahmatullah Allah. Amoy pada sungai ko benena, na badang ibainena makada kurung sumanga ko sayang. Tuh kemalampe sungai ko sayang. Bubale sungai sila sayang. Saya bakasi mereka ramu dari pengalatara sayang. Ya tudrimu saya bubale suwe sayang. Demo pasitongan na si tumpu papoji mu bajampa mu batemu gondeng anakku sayang. Dan newating saya 100 juta wala ko sa sasiwan ni sayang. Wala toba ko ha demi aga demi cintaku padamu yang tidak terpisahkan oleh apapun. I love you mehar umah jamaah yang rahmatan Allah. Namo can lupa maku dari lupa ko. Bapak Ibu yang rahmatan Allah agar na hulamu alaman ni benemu. Makun raya na ang kamulan na lang ko na lakay mo aja makuya-kuya. Den atau lima di situ tu lakaimu. Den atau yang katutu jaman-jaman lakaimu. Den atau yang katutu markah lakaimu. Aca-aca para berinvestasi. Angka galuan dia di tepo-tepo aliwi. Angkau lawang aliwi. Ada na jadi kaya legang kasekuero ya semonyi na kecalo 500% damai rahmatul Allah. Tabarjenga dapat aja tersinggung. Tersinggung. Jaka mana makal ustaz tanah tu ikut malina nga pagkasini bareng rata. Mapre rama. Mau lawas setengah kajama. Sindi kaja setengah garada les sebagainya. Manyamang. Tapang kamera yang kosong kinalagay sa balanca. Ya ada korna. Ilo pagkadayang mengatasi masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah. Selesai masalah. Agar nyamuk zaman rahmatul Allah. Arna boti makun raya makun tanah. Tarong carubu pasengar lakemu 1 ye kong kalakemu boleh mapalang aja sana minta laporan dana desa anggaran tahun 2022. Contoh sila lona lakena les boleh mapalo tapa laporan nih Pak sayang yaro nanti mo lang asukwe bangali abali mana kami nyata pa mendre lasunay wala lang bitu puli masidiki lo lo kama demor les saya ada bisa mapalan sa pasar skodi ko wala saya selena ka sayang aja sana tunggu waktu yang tepat. Teka mi liu-liuwi. Ko liu-liuwi. Padani sayang sa puter na di mapakoy. Itu satu. Yang kedua, caruku basengarang na italong ilakay Teka ro, ye komandre na lakay mo aja mo mandre mapada yang potongnya. Teka yang si mandre mapada yang potongnya. Nabalin nga kang mandre na para saray. Macomo na lakay na. Napisi minggu matay na labo bayan Taparoni mabayan na labo lakay. Nega basengarang. Yang ketiga na aja to mo bandar lakay mo mapada iti. Nabalin ka na andre lakay na. De na maja to lima biconca manan na. Iti itu to lima ko to lima na tutuk. Maka iti ditakdirkan manibiti muna. Tong kamakun re manibiti muna na boleh na lakay niya tumakun re perana kang ngiti. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah lakay madosa makun raya ko na jalong jama-jama lakay na. Yan itu na beres dia bulane tahu tanggung jawabnya terhadap istrinya jamaah yang rahmat Allah. Maka dari itu na aja mo pemerintah lakay mo buat makun raya. Ada mo pasaru kang batu mata lakay mo. Kecuali kau simula jadi seru batu matamu dari mereka agak jamaah rahmat Allah. Iwan ni macaram ka ako kadidi. Kebetulan yang ke Mercedes tersinggung Mercedes. Terpaksa melodang na. Jamaah yang rahmatan Allah. Maka tani ni waksa Mercedes tanya. Sini bapak aku teman-teman nabi ku sila surah malapi biasa hormati. Aja namu batiri bainemu. Hadisa nabi ta khairukum li alihi. Sebaik-baik di antara kalian yang baik anaknya terhadap istrinya jamaah yang rahmatan Allah. Ustaz mata nu bape benemu sabar aku mulu benemu. Pore bos ya benar
kotor maralungi tamajalon si dewe makun raya dari kodeme burani masalah siapa kami nanda caca makun raya dibohongi sa pintar-pintarnya laki-laki sa cantik-cantiknya laki-laki berbohong tidak bisa kau sembunyikan kebohonganmu terhadap perempuan karena perempuan pakai hati laki-laki pakai pikiran jamaah yang rahmatil Allah ya mo macego pura na yun tantay matok ko tinamako na kada masalah kedo ko terima pana naroon na bahaya kadang makukwe lakay mo na sa blakana magarata macacay nga na ba ustaz alhamdulillah na lakay mo ikaw para nakachina jamaah yang rahmatil Allah maka dari itu boti makun raya bahaya kadang makukwe doon tamagagari japi-japi boka tanga bangilak kaya bedek malampani bedek mata mampukuy alangi wesi kacabang mulan na matuk ngubinungan ilakay muna bacaan suratul Fatihah we kabitu na pamusapu pacewe lo mutacele ko masapu ko insya Allah dena saling kulak kaya damain rahmatil Allah ang kawaki si bukum mate na ustahas at taji mo manumoba kasi beko kicarana ya dena mo masapu nga makisibuka maka ako dena mo lalulungi si bukumo abu bani sapungi kot alutay si bukumo karawaye loja ni korna pembinungan jamaah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala aja masusah orang sedikit jamaah yang rahmat Allah toba tamu bunga tala boti burane na tamu ka kamarana benemu boti burane yang kana teki nama bani kamu ki bulana bani tamu bani burani deba awe Muhammad bela-bela anak lo rapat ini kan rapat di mana kemana hade malah ini nak burani burani anak burani nak burani masih ada loh kalau pembawa nih tapi enggak matu iya deh nama bela-bela nama sajari tenaga oh bela-bela lo marola ya mau nama cewek mah mapak murani sinangi boro-boro matana jangan rahmatan Allah matan rata sarang kemurahan boro matana boros itu kewajiban batin itu maka kita mereka kemasarana sama ini pelayanan batin tidak ada makurang jangan tersinggung pengantin laki-laki tamu kau nak kamar anak benem itu aja na melo macam aja na jalan macam dosa gitu gue nagaraka panasan kena pertama kau nak kamar anak benem boti kana boti burane mulai kaki kanan baca ni nak assalamualaikum ya babur rahman api balik iboti makon la kamera waalaikumsalam ya sayyidil amin baca ni apa doang bismillah nih supaya bukan setan yang bercampur karena boti burane pengantin laki-laki karena aja nak minta temannya salah wani jumai matuk ya insyaallah silakan ini mana sudah selesai apa kami terserah mana nih tamu silakan pamilih lisutoni silakan Pak Ustaz Sarasene Ustaz dewa apa baca-baca ya mana robo maka da upo ya mana cara mana Pak Ustaz kan rusunin lo iya mah baca doa itu runtuh surga nyamak Pak jamaah Allah subhanahu wa ta'ala karena pengantin laki-laki terakhir boti buranewen apa seku engkau tuh omrong manja makun raya riwat tu malah salasana bene tak manja aja mu bitangi susah riwat tu mengidan na bene munagang kami mondodara kurang biasa raulang aja lalu bita susah bene mu elo si memana bene mulakai malapi maraja sebabwa najok kariwe ulun na bene na nasapuru isaratna na bakuru sumang ibene na basabara ibene na nabici kang idot silikanan na bene na bakura lomo memana enakada na bolakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin jadi anak na labonga lari wene bayana na bagi bida cilina anak nakada na labonga Allahu akbar
Akbar, Allahu Akbar. Riwayat tu mila dengan namu bangin anak-anak mo ilawi ko bunga latala makarana. Oh buamaku kwewe ya bangi we anakku yeto mi kasih anakku renwange baja sanga diewe ulo lele riba masena bunga lau tala lena to muranwan lalenga ngabiji kang ada cirekan aku la ilaha illallah. Ya rapat dengan lampis makoto iri tadi Cina anak sini upak pengakut teman-teman lebih kusilasar malabika sermati. Mudah-mudahan anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa